Breaking news. Romelu Lukaku ashobora kuva muri Napoli nyuma y'igikombe cy'isi. Iyi ni VTV aho ruhago ivugira ukuri. Reka turebe ibiri kuvuga ku mukinnyi w'Iburayi Romelu na Lukaku. Namakuru ari kuvugwa ko ejo hazaza nk'uyu rutayizamu w'umubirigi Romelu Lukaku ukinira ikipe ya Napoli ari mu kirere kabisa. Bivugwa ko Lukaku yagaragaje ko ashobora kuva muri iyi kipe nyuma y'igikombe cy'isi. Napoli nayo ngo yashyizeho igiciro cya miliyoni 10 z'amayero kugira ngo yemere kumurekura nubwo afite amasezerano kugeza muri 27 kabisa, kandi ahembwa miliyoni 8 ku mwaka. Rero Romelu Lukaku ari gukurura inyungu z'amakipe menshi cyane ayo muri shampiyona ya Turkiya ndetse n'ayo muri Saudi Arabia, bishobora gutuma ajya kurindi soko vuba. Iyi dosiye ikaba yiteze impinduka zihuse ku isoko ry'abakinnyi, aho hategerejwe offers zemewe zishobora kugena ejo hazaza humwe mu ba striker bakomeye Burayi mu myaka ishize. Amwita rero na Lukaku kabisa. Rero ikibazo kiri kwibazwa n'abantu benshi b'abakunzi b'umupira w'amaguru, bari kwibaza bati ese Lukaku azaguma i Burayi cyangwa azahitamo amafaranga n'indi experience yo hanze y'u Burayi? Ngayo amakuru yawe rero ni kuri VTV aho ruhago ivugira ukuri. Niba ushaka kujya ubu wa mbere mu kumenya transfer zikomeye, kanda follow nonaha. Tuzongera kubonana kwindi nkuru kuri VTV.